Yes, reka mbasuze ke mbifurize kugira ibihe byiza. Mbahaye ikaze muri aya makuru. Uyu munsi turi ku wa gatandatu ni tariki 14 Kamena muri uyu mwaka w'2025. Namakuru agiye kwibanda no kwitsa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kubabwira ko muri Kivu y'Amajyepfo urugamba rwaramutse rwambikanye. Turaza kurebera hamwe bice uru rugamba rwaramukiyemo. Turaza kandi kubabwira yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe batwitse ibirindiro bya Wazalendo muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uribaza ngo byagenze gute? Ibi nabyo turabyinjiramo hano muri aya makuru ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira cyase kurebera hamwe nyuma yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bikuye mu birindiro bya Bukombo muri za Masisi. Ese magingo ya abyifashe gute? Naho zindeba Wazalendo zirimo ziragenda zivuga imyato, zivuga ibigwi, zivuga ngo zabirukanye muri ibi bice. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko igisirikare cy'u Burundi ingabo zabo ziri guhungisha ibikoresho byabo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi no kongera kugaruka ku bijyanye n'ibiganiro abarwanyi b'intare za Sarambwe bagiranye ku munsi w'ejo na Bintou Keita wa MONUSCO. Turaza kwinjira neza indani mu cyumba turebere hamwe ngo aba bantu bapfuye iki, dore ko bose basohotse babishe. Bintou Keita yagize gutya rwose apresenta ibyo yari yateguye ku rupapuro abarwanyi bo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo batirekareka. Mudamu amatwi neza atangira kunyeganyega, isura irazamuka. Turaza kwinjira neza indani mu cyumba tubabwire ibyahabereye, tubabwire buri ruhande ibyo rwavuze n'ibyo bagaragaje, tubabwire ariko kandi n'ibyo batumvikanyeho. Ibi turaza kubibagezaho hano 5 kuri 5. Turaza kandi birumvikana no kunyarukira mu mujyi wa Uvira indani turebe uko ibintu byifashe mu makaritsiye amwe namwe atandukanye muri uyu mujyi wa Uvira. Hakomeje kubera ubwicanye bwa hato na hato. Umunsi w'ejo nahoze mvugana n'abantu baherereye muri uyu mujyi wa Uvira, bambwira bati iyo turyamye tukagira amahirwe bugacya no gushimira Imana, kubera yuko ngo buri muturage wese uri muri uyu mujyi wa Uvira n'umukandida w'uko Wazalendo zaza zikamutwara ubundi zikamwica. Mwese mbahaye ikaze niba mwamaze kugera hano. Ubwo kugera hano ikiri buze kubimbwira nuko ndi bubone wateretseho like yawe, nuko kandi bubone wowe mushyashya uterekaho subscribe nkabona zirimo kuzamuka. Kwibutsa kandi ngo mu gihe uterekaho subscribe wibuke gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe dora notification kugira ngo twe tujye tukoherereza amakuru. Muri aya makuru kandi ushobora no kuyagiramo uruhare, nta kundi ushobora kuduhamagara kuri nimero ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 ubundi mpite nkwitaba ugenda utambutsa igitekerezo n'icyifuzo byose bigeza ku bakunzi bacu ba Ibendera TV. Nitwa Mukada. Mukanya reka ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Ayesi tayari rero twagiye mu buryo burambuye muri aya makuru. Aya makuru reka tuyahere ku mirongo y'urugamba muri Kivu y'Amajyepfo, ubundi muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ndagira ngo nkubwire ko kuva mu ijoro ryakeye ndetse no mu rukerera ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagize gutya abagaba ibitero imurenge neza muri ibi bice bituwe n'abanyamurenge, ariko ngo ibyazibayeho nagahomamunwa gakomeye cyane. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zagize gutya zigaba ibitero mu birindiro byahangaha mu bice bituwe n'abanyamurenge. Hanyuma rero ibyaje kuzibaho twirwanaho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bagize gutya barazigota bazimanuriraho umuriro. Makuru aturuka hangaha aravuga ko ngo aba barwanyi bamanuriweho umuriro w'amasasu, abo twavuganaga mu kanya bambwiraga bati rwose wagira ngo n'imvura y'amahindu irimo kubamanukiraho, ngo babagose barangije barabakomanyiriza, barangije ngo babohererezaho ikintu cyiswe isasa. Ariko koko namakuru rero aturuka muri ibi bice aho bivuga yuko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagabye ibi bitero mu masaha y'ijoro ryakeye rishyira kuri uyu wa gatandatu tariki ya 14 Kamena muri uyu mwaka. Nkuko aya makuru abivuga rero ngo iki gitero ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo no kuvuga FARDC bari kumwe na FDLR ndetse n'igisirikare cy'u Burundi FDNB na Wazalendo ngo bakigabye ahitwa mu Bicumbi. Ahangaha rero abarwanyi ngo niho baboneye ishyano riteye ubwoba. Iki gice cya Bicumbi rero cyaraye kigabwemo ibitero ugiherereye neza hakurya y'uruzi runini rwa Rwiko, rukaba rugabanya aha Bicumbi na Karingi. Bivuze ko iyi Bicumbi iri hafi y'umujyi wa Karingi muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage baherereye ahangaha bagira ati cyase bagira bati ni bitero byagabwe mu ijoro bigabwa n'abo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko abarwanyi batwirwanaho n'intare za Sarambwe baje kugoboka baratabara, barangije ngo bamanura ikiswe amasasu atagira ingano. Aha hantu ngo harasiwe amasasu menshi cyane. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bagize gutya baravuga bati igihe mwahereye mwanze kuva ku izima, reka rero tubahe isomo. Neza ngo barabakubakuba, icyo babasigiye ngo ni uruhande rwerekeza mu mugezi. Hanyuma rero ahandi hose ngo babagose barangije barabacucuma koko, ngo barabacucuma baboherezamo imvura y'amasasu. Abaturage baherereye ahanga mu kanya twavuganaga bambwiraga bati amasasu yacurangaga neza ukumva nibindi ukumva ibintu byahindutse. Aya makuru kandi aturuka muri ibi bice avuga ko aba bateye ibi bitero cyangwa abagabye ibi bitero ngo bari baturutse ahitwa kwa Murima. Aha n'ubundi ngo hakaba hasanzwe ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi na Wazalendo ndetse ngo na FDLR. Muri ibi birindiro rero ngo niho bagize gutya baraturuka barikora baza kugaba ibitero. Ibi bitero ngo babigabyare nijoro bazi yuko nta kibazo bari bugire, ariko n'ubundi baza gusanga twirwanaho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ntibaryama ntibasinzira. Kimwe rero mu bintu ngo byari bibazanye ngo harimo bari bafite abo baje kwica, ikindi kandi ngo bari baje gusahura, ikindi kandi ngo bari baje n'ubundi kureba yuko ibi bice abarwanyi batwirwanaho n'intare za Sarambwe baba babirimo, kugira ngo nibasanga nta muntu hari n'ubundi ngo bahite bahigarurira abahafate bugwate. Ni igitero rero iri huriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zagabye n'ubundi
bikaba bihwihwiswa yuko ngo bashobora kuba bari bafite gahunda yo kuza bagahita bakambika ndetse bagashinga ibirindiro byabo muri ibi bice mu gihe bari gusanga twirwaneho ntayihari cyangwa se ngo bakayikubita bakayigiza inyuma, nubwo magingo yangaya rwose byo kurwana n'aba barwanyi batwirwaneho izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo rwose zirimo zigenda zibyirengagiza ibyo bazikorera. Hanyuma rero iki gitero n'ubundi kikaba cyongeye kugabwa ahangaha hagambiriwe ngo kwica abanyamurenge, dore ko ari inyuma y'uko n'ubundi hari hamaze iminsi hahihwiswa ibitero bigomba kugabwa ahangaha muri izi nkengero za santere ya Minembwe na Rugezi. Abagabye ibi bitero rero bakaba bahahuriye n'ishyano rikomeye cyane. Hari andi makuru kandi yavugwaga ko aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo barimo kwitegura n'ubundi kugaba ibindi bitero baturutse ahitwa kwa Murima, ahitwa Kimwecyo, aho amakuru yavugaga ko ngo hari ingabo z'u Burundi zazamutse ziturutse mu Bibogobogo, hanyuma ngo rero zikaba zirimo kwisuganya kugira ngo n'ubundi zongere zigabe ibitero muri ibi bice. Icyo nakubwira nuko magingo yangaya izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zikomeje guhurira n'ishyano ndetse n'akaga muri ibi bice. N'ubundi amakuru aturuka ahangaha aravuga yuko abarasiwe muri iki gitero ngo ni benshi cyane, n'ubundi rwose ngo barashwe. Imibare iravuga yuko ngo abarashwe bashobora kuba abari hejuru ya 12 rwose ngo batakaje ubuzima muri iki gitero. Ni igitero n'ubundi ngo cyumvikanyemo intwaro ziremereye n'izoroheje, ni igitero kandi ngo cyumvikanyemo cyangwa se cyagaragayemo gukoresha intwaro zo mu bwoko bw'ibifaru. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bagize gutya n'ubundi batangira gukoresha ibifaru, abandi nabo ngo batangira kurekura amabombe. Birangira rero abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi ngo babonye ko ibintu bikomeye cyane, bahita rero ngo batangira gushwekura. Hanyuma areka twihute tunyarukire muri Kivu y'Amajyepfo nako muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka tubanze duhere muri Kivu y'Amajyaruguru tunyarukire kuri iyi nkuru yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bagize gutya bagatwika ibirindiro bya Wazalendo. Ni imirwano ikomeye cyane yashyamiranyije abarwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo nabo mu ntare za Sarambwe. Iyi mirwano rero ikaba yarabereye mu mudugudu wa Murema aha muri Warikare, ni muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Ikaba rero iyi mirwano yaje kurangira abarwanyi b'intare za Sarambwe batwitse ibirindiro bya Wazalendo byari biri muri uyu mudugudu witwa Murema. Neza ibi birindiro bya Wazalendo ngo byatwitswe bihinduka uburere. Ni imirwano rero yatangiye abarwanyi bo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo baturuka mu gace ka Karonga abatera ibi birindiro bya Wazalendo. Byari bimaze igihe biherereye aha muri uyu mudugudu wa Murema, bikaza kurangira bitwitswe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ndetse ngo aka gace bahise bakigarurira baragakaba kose. Nukuvuga ngo uyu mudugudu wose barwanyi b'intare za Sarambwe bahise bawukaba wose magingo yatuvugana, bakaba ngo bari mu bikorwa bijyanye n'isuku n'isukura, barimo baragenda bacengera ahantu hose bareba yuko nta kintu n'iki na kimwe cyaba kihihishe. Bagenda bareba yuko izi Wazalendo zaba zashize,
neza neza ibi birindiro byabo babitwitse. Ubundi amwe mu mategeko tugira tugenderaho hano, gukoresha amashusho n'amafoto yerekana umuriro n'umwotsi biragorana, rimwe na rimwe birangira biteje ibibazo. Iyo bishoboka mba mberetse aya mashusho mw'abantu mwe bagize gutya barabitwika, imiriro n'imiriro impande zose mw'abantu. Aba barwanyi b'intare za Sarambwe ibintu bakoze neza neza ni cyitwa decisive cyase gufata umwanzuro ukomeye. Mbere yuko aba barwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo batsindwa, ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe babanje kubarashisha intwaro zikomeye arizo zanatwitse ibi birindiro bya Wazalendo, kuko ngo impande zombi zakoreshaga intwaro ziremereye, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo nibo baje kugenda bazamura intwaro ziremereye cyane kurushaho. Ahangaha rwose barwanyi b'intare za Sarambwe ngo bohereje ikintu cyiswa amabombe. Aya mabombe rero niyo yaje kurangira atwitse ibi birindiro, umwotsi urazamuka neza neza. Ntago byoroshye. Abaturage muri Murema rero batangaje ko magingo aya ngaya umutekano ukomeje kuba mukeya muri groupement ya Kisimba. Bakaba bavuga ko ibi birimo guturuka ku mirwano irimo kubera muri ibi bice, ikomeje gushyamiranya abarwanyi bo mu mutwe w'intare za Sarambwe nabo ku ruhande rwa Wazalendo. Akaba rero abaturage ngo bakomeje gushya ubwoba bavuga bati nubwo barwanyi b'intare za Sarambwe bafashe ibi bice, ariko nta wamenya kubera yuko aka gace kegereye amashyamba menshi. Abarwanyi ba Wazalendo isaha n'isaha bagaruka. Ibi rero bikaba n'ubundi binavugwa yuko abarwanyi ba Wazalendo ngo bahungiye mu mashyamba kubera ubwoba. Hanyuma rero ngo Wazalendo izi ngizi zikaba zagiye ngo kwisuganya kugira ngo zongere zigaruke zitere cyase zigabe ibitero muri ibi bice. Ntago byoroshye, ndagira ngo nkubwire yuko magingo ya ibintu byakomeye, ibintu bikomeje gukomera hangaha. Urebye ukuntu abarwanyi b'intare za Sarambwe batwitse ibi birindiro, inzu bayitwitse neza neza iragenda ibu bushara ibu burere. Ni ibirindiro ubona ko byasaga n'ibiri munsi y'umusozi. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero ngo bahagaze neza neza mu ishyamba riri hejuru y'aha ngaha ibi birindiro byari biri, bamanura ikiswe bombe. Noneho rero sasa dore kugira ngo urwane n'umuntu akuri hejuru, wowe uri hasi. Izi Wazalendo ngo zari ziri hasi aha ngaha, ubundi hasa naho ari nko mu kabande. Noneho abarwanyi b'intare za Sarambwe rero ngo boherezaga ikiswe bombe waraye, barazohereza barazimanura. Ewana byaje kurangira ngo Wazalendo babonye nta kindi gisubizo kindi, batangira kwinjira mu mashyamba. Abarwanyi b'intare za Sarambwe naho barabakurikira, kubera yuko rero iri shyamba ngo ari ishyamba ry'inzitane. Byaje kurangira n'ubundi ngo babaretse baragenda, ariko ibyabereye ahangaha n'imperuka ni iherezo mw'abantu. Reka tunyarukire no mu yindi nkuru. Abarwanyi b'intare za Sarambwe aho bikuye muri santere ya Bukombo, abarwanyi ba Wazalendo noneho sasa batangiye kwivuga imyato. Mu cyumweru gishize abarwanyi b'intare za Sarambwe bikuye muri santere ya Bukombo bitewe n'imirwano yari bahanganishije n'abarwanyi b'intare n'abarwanyi ba Wazalendo aho abarwanyi b'intare za Sarambwe bikuye muri iyi santere. None magingo ya rero Wazalendo sasa zirimo zirigamba ko ngo arizo zahabavanye. Wazalendo zagize gutya, ni nka kwa kundi iyi imbeba ibonye ipusi igiye ihita neza neza ihagarara aho ipusi yari ihagaze,
igatangira ikikoma ku gatuza. N'abangaba rero nabo bageze gutya barikomanga neza mu gatuza bati ni twebwe twabirukanye. Ni imirwano rero yabereye hagati ya grupoma ya Bukombo na grupoma ya Tongo, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe ubundi bari basanzwe bari mu nkengero z'iyi santere. N'ubundi akaba barikuye muri aka gace, ariko n'ubundi bakomeza kuba hafi y'iyi santere, bivuze ko n'ubundi isaha ku isaha bakongera bakagaruka bakigarurira aka gace. Ni imirwano yabaye cyangwa se imirwano ikomeye yabereye aha muri grupoma ya Bukombo, yatumye urujya n'uruza ruhagarara ku muhanda Masisi Nyabyondo guhera mu cyumweru gishize kugeza n'uyu munsi. Urujya n'uruza rero rwarahagaze cyane cyane mu bakoresha iyi mihanda, kubera yuko n'ubundi imirwano yari imeze nabi muri ibi bice ndetse ariko no muri uyu muhanda. Abarwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo rero bari bayobowe n'uwitwa Generali Autoproclame Janvier Karere wo muri grupoma ya Wazalendo, barimo barikomanga rwose ku gatuza bati nitwe twahabirukanye, mwabonye imbaraga zanyu ari nkeya musubira inyuma, ariko si ku bwanyu si ku bushake ahubwo nuko twabarushije imbaraga. Andi makuru kandi aravuga yuko abarwanyi bo mu mutwe w'intare za Sarambwe bateye ibirindiro bya Wazalendo biri n'ubundi muri ibi bice ahitwa Kikonda mu mudugudu wa Bukombo, maze Wazalendo ikabasubiza inyuma. Iyi Wazalendo ikaba ivuga ko ngo ari nacyo cyatumye abarwanyi b'intare za Sarambwe bikura muri santere ya Bukombo. Amakuru aturuka muri ibi bice aravuga yuko abarwanyi bo mu mutwe w'intare za Sarambwe na Wazalendo bakomeje guhanganira ku musozi wa Kikonda undi kugeza mu masaha y'ijoro ryatambutse. Abaturage batuye muri ibi bice rero bya Nyabyondo bavuga ko batewe ubwoba nuko iyi mirwano ngo ikomeje kwiyongera muri ibi bice, ndetse kandi ngo ni imirwano ikomeje kugenda uko bwije nuko bukeye. Ni imirwano ikomeza kugenda igaragaramo intwaro ziremereye n'izoroheje. Ngibyo uko byifashe. Tukiri ku mirongo y'urugamba, reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Yeye narababwiye nzajya mbaha amakuru, bamwe n'ubundi ntabwo bemera, ariko ndagira ngo nkubwire yuko amakuru yizewe ni hano wayasanga nta handi wayakura, kuko ngewe mbishatse najyana na gukubita rwose na linki ikagenda ikakugeza neza ku masoko yacu aho tuba twavanye aya makuru. Ariko rimwe na rimwe uko dukurikira kenshi ugenda upinga ugenda uhakana, n'ubundi birangira mwemeye. Ubwo mbabwira babandi baba bagifite imbogamizi bagenda bagira bati Uvira ibintu bimeze gutya, Uvira wapi, ariko byanze bikunze icyo nakubwira nuko muri uyu mujyi wa Uvira ibintu bikomeje gufata isura yo hejuru. Reka nkubwire ku ikaritsiye ebyiri ukwiriye kuba nibura aha mu mujyi wa Uvira ukwiriye kuba uhita wumva neza. Hari ahitwa Nyarumanga, hari n'ahandi hitwa Cesar Mediti. Ahangaha rero ndagira ngo nkubwire yuko mu ijoro ryatambutse n'ubundi Wazalendo zirunze muri ibi bice, zigenda zinjira mu nzu z'abaturage, zigenda zisaka. Hari abo ngo babashije gutwara, hari abaturage bajyanwe. Icyo nakubwira cyo nuko muri aba baturage batwawe nta mwana urimo, nta mukobwa urimo. Uyu munsi ngo abatwawe n'abagabo gusa.
aba rero ngo batwawe ahangaha hitwa Nyarumanga, hatwawe abaturage bagera kuri 6, ahangaha hitwa Cesar Mediti hatwawe abagera kuri 5, bose hamwe baba 11. abangaba rero bamaze kubatwara babajyanye neza neza muri ibi bice byo ku ruhande rwegereye Nyarumanga, hirya ahangaha neza neza muri aya mashyamba. Barangije ngo baricaza hasi barabahondagura, izi wazarendo ngo zirabahondagura. Impamvu rero ngo yatumye aba babatwaye, nkurikije amakuru tuvana ahangaha muri ibi bice, ngo babatwaye bivugwa yuko ngo babakeka yuko ngo baba ngo ari ibyitso by'aba barwanyi b'intare za Sarambwe. Noneho ku rundi ruhande aba bakuwe muri aka gace kitwa Cesar Mediti bazamuwe neza neza kuri iyi route nimero 5, banyura ahitwa Wilson Bro Hotel, bajyanwa neza neza hafi ahangaha hegereye Monument. Hari ikibuga neza neza cyitwa Stade d'Unité, niho babajyanye. Barangije rero aba barambika muri iki kibuga neza neza, barabahondagura babakorera ibikorwa bya mfura mbi. Ni ibintu bikomeje gufata urwego rwo hejuru. Amakuru aturuka ahangaha muri ibi bice rero, yaba abangaba bahondaguriwe kuri Stade d'Unité, yaba bahondaguriwe ku rundi ruhande rwa Nyarumanga, bose ngo bahondaguye bagirwa intere. Barangije rero ngo bakaba batwawe magingo aya ngaya, ntago haramenyekana aho bajyanwe, ariko biravugwa yuko ngo abangaba bari bari kuri Stade d'Unité bamanuwe ahitwa kuri Cathedrale Saint Paul du Villa, barenga ahitwa Baraza Rapakoya, ni Baraza Rapakoya cyangwa se Baraza Rapakoka bitewe nuko ubyumva neza neza. Ngo barajyanwa, bikaba bivugwa yuko ngo bashobora kuba bajyanwe gufungwa, nyamara ariko bikaba bitari byamenyekana aho bajyanwe gufungirwa. Ni kimwe n'abangaba bajyanwe kuri uru ruhande rwa Nyarumanga, nabo ngo bajyanwe bahondaguwe, barangije bagirwa intere, barangije bajya gufungwa, nubwo tutari twamenya aho ngo bajyanwe gufungirwa. Wazarendo rero muri ibi bice zikomeje kwigira karaha kage, zikomeje gukora ibikorwa biteye ubwoba. Ndakubwiza ukuri, niba hari umuntu uherereye muri ibi bice aduhamagare. Nyarumanga ndetse no kuri uru ruhande rundi rwose Wazarendo, abaturage batuye muri ibi bice ngo bakomeje kugira ubwoba kubera ibi bikorwa bya Wazarendo zirimo kuza neza neza ahagana mu ijoro, zikagenda zitwara abaturage zibashinza, abandi zibita ko ngo yaba ari amaneko z'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Reka ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira tube tuharetse, ahubwo twerekeze ku gisirikare cy'u Burundi FDNB. Ndagira ngo nkubwire ko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyatangiye guhungisha ibikoresho byabo byari biri muri uyu mujyi wa Uvira. We narakubwiye, jya wicara ukigera hano, ninkubwira ngo terekaho like jya unyemerera uyiterekeho, ninkubwira nti niba utari wakora subscribe yiterekeho, ubundi dusangira amakuru, kuko narakubwiye aha ni wo honyine ushobora kubona amakuru wizeye kandi amakuru afatika. Ingabo z'u Burundi rero FDNB zatangiye guhungisha ibikoresho byazo byari biri muri uyu mujyi wa Uvira. Ni nyuma yuko umuvugizi wa gisirikare wa M23 yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter ko ibiri gukorwa n'ingabo za Kinshasa zifatanyije na Maimai n'ingabo z'u Burundi batagumye kubyihanganira, ko bagiye kubihagarika ku ngufu cyangwa se byihutirwa. Colonel Wiringoma avuga ati ibingibi twebwe tugiye kubyihagarikira, niba mwebwe kubihagarika bidashoboka.
Liyetona Koloneli Wiringoma avuga aya magambo ndetse kandi akimara kubyandika, sosiyete y'abarundi yakoraga umuhanda yitwa Groupe ECK yayoborwaga na Nduwamahoro Elize yahise ihungisha ibikoresho byayo, ivuga ko ibibazo bitandukanye birimo kuvugwa aha muri Uvira ari byo ngo byatumye bafunga ibikoresho bakitahira. Bati twebwe turatashye, mubanze mukemure ibyanyu byo ku ruhande rwa gisirikare nibirangira muzatubwire twongere tugaruka, ariko twebwe tuvuye mu nzira reka tubabererekere. Amakuru rero aturuka hangaha twakuye muri umwe mu basirikare b'abarundi baherereye aha muri uyu mujyi wa Uvira, yatubwiye ko impamvu ngo barimo gucyura ibikoresho byabo ari uko ngo bakomeje kubona n'ubundi imirwano irimo kugenda izamura urwego rwo hejuru, kandi ngo bakomeje kugenda babona yuko imbaraga zabo ari nkeya. Amakuru yabo y'ubutasi ngo abagaragariza yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bamaze gukora plan yo gufata uyu mujyi wa Uvira, ndetse ngo bakawufata n'ibikoresho byabo byose, aho kugira ngo rero ngo babafatire ibikoresho ngo bahisemo guhita babihungisha. Baravuga bati reka tubanze tureke bene Kayizari baharirwa ibyabo, hanyuma ubundi imirwano nimara guherera uruhande rumwe aba aribwo tuzagaruka. Izi ngabo rero zikaba zahise zihitamo gutangira gucyura ibikoresho byabo buhoro buhoro kugira ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe batazabifata nk'uko byagenze mu mujyi wa Goma na Bukavu, aho bagize guke bagafata iyi migi neza neza. Abari bari indani muri iyi migi bakaza kwisanga nta buhumekero, nta bwinyagamburiro, bose rero bagahita bafatwa amatekwa n'aba barwanyi b'intare za Sarambwe. Uku guhungisha ibikoresho rero kuje gukurikira ihungishwa ry'imiryango y'ingabo za FARDC yari iri muri uyu mujyi wa Uvira, aho abagore n'abana baba basirikare bamaze guhungishwa. Ku wa kabiri batangiye guhungira mujyi wa Bujumbura mu Burundi, abandi batangira guhungira i Kinshasa, ndetse n'amagingo ya ngo hari abandi babyutse nabo bafata inzira bahunga. Aba rero ngo bari guhunga kubera ko bari gutinya n'ubundi ko umutekano wabo wahura n'ibibazo, dore ko ngo isaha muri uyu mujyi wa Uvira isasu ryaba ritangiye kwisuka hasi. Ngibyo rero ibikomeje guturuka aha muri uyu mujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero ubwo n'ubundi twatatse kandi twakomeje, reka tugaruke ku bijyanye na Bintou Keita ndetse n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo. Ku munsi w'ejo biramubwira yuko ibintu rwose byabaye ibindi hagati y'aba bombi. Madamu Bintou Keita yagize gutya agirana ibiganiro n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mu mujyi wa Goma muri Hotel Serena. Ni ibiganiro bivuga ko byatangiye ahagana amasaha ya saa 8 zishyira isaa 9 z'amanywa. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero ngo nibo batangiye bahabwa cyangwa se bafata umwanya. Mu byo rero abavuze cyangwa mu byo bagaragarije uyu muyobozi wa MONUSCO muri uyu mujyi cyase muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wari wabasuye muri uyu mujyi wa Goma, bagize bati twatangiye inzira yo guhagarika imirwano mu bice bitandukanye,
bati twikuye muri Warikare byari ikimenyetso cyo kugira ngo dutange cyangwa se dutange urugero cyangwa se tugaragaze ubushake bw'uko dukeneye amahoro. Bagira bati twagiye tugaragaza ubushake mu bikorwa bijyanye n'amahoro by'idoha muri Katari. Ibingibi byose byari ukugira ngo twereke leta ya Kinshasa yuko twebwe dushaka amahoro kandi tugamije inzira y'ibiganiro. Bagira bati twagerageje kwerekana ubushake mu gusinya ku masezerano n'ubundi yagiye aduhuza, ndetse twagiye duhamagarira leta ya Kinshasa kuba yakwemera tukagirana ibiganiro tugasinyana amasezerano, ariko ibi byose leta ya Kinshasa yagiye ibyanga ikabitera umugongo. Bagira bati twasabye leta ya Kinshasa kuba yafungura bamwe mu bantu bacu bafunzwe, ariko leta ya Kinshasa yabiteye umugongo. Ni ibintu abarwanyi b'intare za Sarambwe bagaragarije MONUSCO ku munsi w'ejo. Nababwiye nti ndabatwara mbinjize mu cyumba cyabereyemo ibi biganiro. Hanyuma rero ibindi bagaragaje bagira bati twafashe abagera ku 1,400 ba FARDC n'igisirikare cya leta ya Kongo bari ahangaha muri uyu mujyi wa Goma, turabareka bataha i Kinshasa. Abangaba bakaba baragiye banyura muri teritwari ya Nyiragongo, Rucuru na Rubero. Ibingibi byari kugira ngo tugaragaze ubushake bw'amahoro. Iyo bitaba ibingibi ntago twagombaga kubareka ngo batahe amahoro. Kuba twarabafashe tukabahereza leta ya Kinshasa nuko twashakaga amahoro, cyangwa se twari dushyigikiye inzira y'amahoro. Bakongera bakagira bati twaretse ingabo za SADC zirataha, bacyura ibikoresho byabo biragenda bigera mu bihugu byabo, abasirikare babo turabareka baragenda. Ibi byari ukugira ngo dushyigikire inzira y'amahoro n'ibiganiro. Bagira bati twarekuye cyangwa se twafashije impunzi zisaga 1,871 zari zarafashwe bugwate na FDLR. Abangaba bose twarabaretse barataha banyuze i Goma berekeza mu Rwanda dufatanyije na HCR. Ibingibi rero byose twabikoze ari uko dushaka amahoro, ariko ku ruhande rwa leta ya Kongo bo bakomeje kugenda batugabaho ibitero, ahubwo nta nubwo mu bigaragara bashaka amahoro. Hanyuma rero bamaze gupresenta ibingibi cyangwa se bamaze kuvuga ibingibi, basaba MONUSCO ko nayo yahamagarira leta ya Kinshasa kugirana ibiganiro n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ariko kandi MONUSCO kubera yuko ngo mu nshingano zabo no muri gahunda zabo n'ubundi ngo batakwemera kujya ku ruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe, baravuze bati reka ibyo ntago bishoboka. Ahubwo Madamu Bintou Keita agira gutya afata ijambo ati kimwe mu bintu tubasaba, ndagira ngo ngaruke ku bintu bibiri bikomeye cyane. Ibindi byo yenda ni bisanzwe, ibindi yenda n'ukugenda babashimira bati mwarakoze kuba mwaragiye mufasha ingabo za SADC zigataha, mwarakoze kuba mwarafashije FARDC bagataha, n'ibindi. Ariko zimwe mu ngingo ebyiri uyu mudamu ya presence cyangwa se yasabye abarwanyi b'intare za Sarambwe binasa naho ari byo byazamuye
agati mu ntozi cyangwa se byakojeje agati mu ntozi, nibyo numva nifuza yuko tugarukaho. uyu mudamu Bintou Keita yagize ati mwebwe abarwanyi b'intare za Sarambwe turabasaba ko mwava mu bice byose mwafashe, hanyuma noneho mukagana inzira y'ibiganiro ariko mukarekura ibice byose mwafashe. abarwanyi b'intare za Sarambwe rero abatangira noneho kugenda, noneho isura zihinduka, batangira kugenda babisha. Madamu Bintou Keita arongera ati turabasaba yuko biriya bintu ni ukuvuga ngo ibirombe by'amabuye y'agaciro biri mu bice byose mwafashe mwabirekura noneho bigakomeza gucukurwamo n'amakampani yari asanzwe abikoreramo. Bati ibyo byaba ari agasuzuguro, ibyo byaba ahubwo ari n'agasumburutso. Twebwe turi mu bice byacu, ni nko gufata umugabo ukamwinjiza mu nzu yawe kandi inzu yawe ari wowe ugomba kuyigiramo uburenganzira ndetse ukanagenzura ibiyikorerwamo. None mwe muradusaba yuko ati ntago ibyo byakunda, nta nubwo n'ibice twafashe twabirekura. Madamu Bintou Keita umutwe utangira guhinduka, isura itangira guhinduka. Abari bari hariya muri iyi sare rwose bagira bati ubukecuru, isura y'ubukecuru yatangiye kuzamuka, wa musatsi nababwiye w'umweru noneho utangira guhinduriza ibintu birakomera. Abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo ku rundi ruhande batangira kuvuga bati reka bya ntago bishoboka, nta nubwo byanakorwa. Bintou Keita nayo ku rundi ruhande abari kubisa. Amaze kwikubita rero ubwo umwanzuro ngo wabaye uko bagiye buri ruhande rugiye kongera kwitekerezaho. Ikindi kandi nababwira nuko kuri uyu munsi n'ubundi uyu mudamu Bintou Keita itabiriye sarongo, ibi nari nabigarutseho amakuru yacu yo ku mugoroba. Hanyuma rero ubwo akaba n'ubundi ari mu ruzinduko rw'iminsi 3, n'uruzinduko ruri buze gusozwa uyu munsi. Ubwo rero ibindi nguko uko bimeze ni muri gahunda uyu mudamu arimo yo kurebera hamwe uko byifashe muri uyu mujyi wa Goma ariko no mu bindi bice barwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye. Mbibutse ko ku itariki 27 z'uku kwezi muri uyu mwaka Bintou Keita azaba ari New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama n'ubundi y'umutekano ya Loni. Akaba rero ngo biteganyijwe ko azahabwa ijambo akagira icyo atangaza ku bijyanye n'umutekano aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ariko muri ibi bice abarwanyi b'intare za Sarambwe. Hanyuma rero ngibyo uko byifashe muri update twagarukagaho muri aya masaha. Mwese rero nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko mukomeje kumererwa neza, nizere kandi ko mukomeje kugira weekend nziza. Update rero twagarukagaho reka tube tuzisoreje cyangwa tuzisubikiye ahangaha, ubundi turaza gukomeza tugaruka tubagezaho amakuru yarabagezweho mu bihe bitandukanye. Nitwa Mukada, hani ku Ibendera TV. Ndabashimiye cyane rero, komeze kugira ibihe byiza.